өзümüzgө эле ийдеп атасың да herhalde. Кудайга өзүнүзү көрүп алып эле телефондон ушунча чырайлымынбы деп таң калып. Ушундай да болобу? Берекеттен мурун мен бул жерде эң мыкты бийлеген бир кишини чакырып алайын деп атам бул жакка. Өзгөчө бул бүгүнкү 2 жаштын тоюнда тилекке каршы өкүл атасы шайланган, бирок Кыргызстанда болуп калды. Өкүл атасы өзгөчө ошол жактан аманат менен алгачкы конкурста Илгиз деген мырза. Ал дагы ошол акчаны букнубу? Илгиз канчанчы жыл болот? 90 жыл. Досум деди го мага. Болду дедим, эмне болду? Жакшы конкурска мен атыма $2000 сайпаласын деди. Орус долларын. Эң мыкты бийлеген бир киши секен чыгып жактыгыз деген адам бийлеген менен өтүп кетет, боякка кирип. Башкача билетиңиз эле го жана. Ал башка. Азыркы башка, жакшы. Алмаз агабыз менен мыкты бийлешем дегендер бар, ана бир көрөлү. Жоролордон бар. Siz üniversiteden sonra kreditik savaşa gerekçe. En zor ki atiki var. Babam neler yapıyor? Nargisa yiyeceğe bir bolça yapıyoruz. Nargisa'ya gelin Nargisa. Paramız bileyiz. Jeni olsak kuvvetliyiz bu arada. Fark müzika başlayalım. Hareket müzika. Акшыда көбүрөөк той алып барып эле бийлеп эле келчилик. Эмне болбой бул? Сизди мен могу сахнада турам, кача үстүдөн карап турам, кимдир кандай бийлеп атканынчы. Сиз мала бийледиңиз, өтүп кетип атып бир сындыр өтүп кетип каласыз. Өтүп кетип атып бир сындыр бийлеп кетип каласыз. Ошол жеринизди байкап калдык болду. Бул эки кызматта бар. Бийлешебиз. Ким мыкты бийлейт? Кто круче танцует, тот получит приз. Болду. Кой берем ананы таза өзүңүз жеп болбоңузчу. Кандай музыка коюш керек айтыңызчы. Анчасы пока өлөбү? Не. Бияка сурай берейин. Кетти, Var sizde Kuda kalasa. Kudagaylarning namusi qo'rg'og'ini chiqdingiz. Kudagaylar eng jashur uşacaktı. Uçak şu, zamanlar üstüne yoklar çok konuyor. Şu töçkende yaşlar söyleseniz de ya. Joralar kandayslar жақсыларбы? Ana uşumuzga öğretsiz-ka? Meni qarab gülüstar yo'q. Harakat qilib emas, jengish kerak bugun. Qo'llab qo'yinglar. O'rnidan qo'yinglar. Saçın qaraydi. Lekin boshqa Eko'ning zo'r naqatır bular. Eko'ning zo'r. Men Eko'ni tümele chaqirib oldim da. Oyun endi boshtalab. Sizga eki mıqtı 4 stol turadi-ku. Jo'g'ori jaqdan eki mıqtı mirza olib kelasiz. Sen bu jaqda turasың ғой, bu jaqdan nari deb qo'ying. Ayaştardı emas. Yecelerdi, jengelerdi qo'ldan kelsa. Dostlarla gider, kettik bu tezek, toçadı. Erkekleri çakırlar, bu tezek. Çıkma ha. Çakıl. Bu uçurum bakın ha. Basın bela. Buradan kalkmayın ha. Kestirde çıktı olur mu? Rahmatla Esru. Ece siz bir bakın. Siz çakırgan işinden yüceler tek oldu mu?
Buna çakıran kança erkek, kızı da var gördünüz mü? Bu kız erkek, kız erkek şu an. Klastaş. Boy cerge bana öyle da. Tıpadır. Böyle. Sen konkursta kaçkanla var. Sen ne kaçırdın lan? İlk sonra ne kaçırdınızlar ha? Silerden atınlardan o üçü, dörtü biri. Sizde üçü olup kaldı. Daha burada çakır olmaz mı? Cezde kim var? Aya şeker bir çakır mı? Bunun çakır sadak olacak. Aksana. Ayağın işi. Onu taze vuruş edip çıkıp koydum o kadar. İyi kızım, bana kızım. Katarga tizdiğinizler beni karam. Beni karam, biyattı karavalımızlar. Biyattı karavalımızlar. Ne olur konuşup Katarga. Birev bana boyluk alıp gelesin ya şaşmayın. Men 3 degenimde. Sizden Cengiz dırayım. Ana usta mı? Ha? Cengiz Tapkeş'in sekreter gibi. Men 3 degenimde. Durarız. Bileriz da. Öldürürsün ha. Çoğu maestro biliriz. Arras biliriz. Gittik. Konumuz başladı da. Arras biliriz. Düşündük bu nasıl dedik ha? Cengem kalıp etti. Cengem gereksiz gereksiz yok. Kolları karmaş olmazlar. Kolları bu. Karma versin ha. Cengem bu arada. Kolları varsa. Şimdi. Yeca çalamayacaklar cenazesi manzarı olacak ha. Uşur boyunca maestro kettik. Şamdırak biriyiz. Yiyeceğine koşma. Kaç koyar yiyeceğine ya. Öyle. Kaç. Altı var mı yiyece basın böyle. Altı çıkız var. Kim esnede kim gitti? Kim çıktı? Malades krasacı. Sırttan ne diyorum ben? Aga siz hiç kim boşuna çalmayla yapıyorsunuz. Öyle. Çekelerimiz katıp demli oldu mi? Negizi sizlerge razıyım. Bölümün bütüncede öz çuvayımızda
жаштары жетелеп жакшылыкка төгөн сиздерге таң. Колчагыңыздар алып. Молодцы. Масқара күндө тойдомун, күндө. Тойдан кийин айкай башталса эле бүгүн сиздерге жакшы экен да. Мына сен жаштар эле. Чалаң айында жана сен. Самый опасный труп арасында каласың. Болма, да, как раз сен айтасың. Маэстро кеттик. Uşun bizim boğaz yollara biri-birinin qarağıyla yetti öyle bilmem kaldı. Göstereceğim. Bu birinci şans sizge. Alt olmuş ha? Bir olsun. İlk olsun fotoğrafları takıp. Жақшылап билеңіздер, түбөлүк эсте калчу мобилография чакырып койгон сиздерге. Ким ичип отурат, ким негип атат, уже секин түшүп атасыңар, акырындап эч ким байкабай атат. Ага, мынаты ким болот? Алма жагабыз тап деди эле, табыш керек болуп калды. Любойн тартып чыгыш керек деди. Эсте карар, ким унчукпай атат, ким 50 грамм алып атат, ачча Aklın arkasına su içmeyecek. Öptü evet. Tekrar sıra. Oy bana gelin birlikte kalmanda. Kaşlarını kanadım canım evine, çakışların uzun eyyamanına. Kaşlarını kanadım canım evine. Şanlıra birim. Beşten. Kızınız, siz de kızınız böyle. Kızınız var. Ha, тебе. Как? Спасибо. Окей. Не валяй. Üçten. Siz hiç kim boşkanacak? Hiç kim. Siz çalgan ile yapışıp giriyoruz he. Kolçağı koyamazlar. Hiç kim boşkanacak? Basın yürü. Basın. Basın yürü. Deka çekime tuttururlar, çekime. Kulağı tört taraftan gelirsen meyakar sakına kaçıp olun. Sakına çıkıp olun. Basın priz berem ben size atayım. Allah kandı jayıptın. Енді қарап білімін жайыптın. Анакей ағайып тұғындар төрі үстін көркі болған соң құдағалар қолы чалып тұрыңыздар. Бірінші білек қармап тұрыңыз. Екінші білек құдағаларға қолы чалып тұрыңыздар. Üçüncü білек сіздерді білем. Üçüncü білек атыңыз кім болады? Наргизе жеңүүчү ушундай болот негизи. Ушу 3 билеттин бирөөлү тандап алам. Нагы болбойт да? Билет бул, басым билет кайсы? Бул болбойт. Ушу жакшы көрүнөт, жакшы окшойт да? Фильтр. Кол чыгып коюңуздар Наргизе жекебизге. Өзі ойымның башын баштап берген ушул эже негизи, баарын эле тартып чыккан ушулар. Кол чыгып коюңуздар неге барагелде анан. Самый опасный 3 инсан калды. Ортого келиңиздер. Силердин кол чапкыла. Ортого кел, сени талашып беребиз, Ekiden. Tart test bilmelerini tapkıla. Vallahi bazıları siz de başlayacak. Öyle de girmeyi. Anake. Jürün boldu. Dost degan ушундай бакта көрдүңүз, ысык суукта бири-бирин колдойт булар. Ушундай болот.
Классташта, вот, бияққа тұрып алыңыз. Сіздер бияққа тұрып алыңыздар. Мен мына 20 адам шықты ғой конкурсқа. Bir бақ инсан ұтылады деген бесіңізде беле. Екеуіңе чоң рахмат, қол шағып қойыңыздар. Қадыра қол шағып қойыңыздар. Рахмат. Ойынға қатысқан үшін қызға чоң рахмат. Бұнағы приз ойынның жеңушісі сіз бүгін. Жалғыз қол шағып қойыңыздар. Тойға кім болып келесіз? Тойға ушул кыз тараптан. Kızın жеңесі боласыз. Kızın аты кім? Қой, айтпай тұрын, айтпай тұрын. Қыз, қыз дейсіңдер ғой, жеке. Білем ғой мен, қол шағып қойыңыздар, $2000. Өкіл атасының атынан Қырғызстаннан көтеріп жүрді. Бұна 2000 керек сізге болсын. Ама болыңыз, қол шағып қойыңыздар. Тийлеген бойда кетіп қалыңдар, Boşanıp gitmeye var mı? Özü morun kalmıyor. Hali bir ayet kopturak ha? Klastaşı, dostu, kurbusu, bölösü, iyi kayaklardan gelgensin. Veçilerinde de çoğu usulüm benim. Mektepte başlayalım. Böyle bir şeyler, malades, özü. Liboy benim kattaşı öğret, malades. Turmuşka çıkasın mı? Mayda. Алла нәсіп болса сенің дағы өтіп тұрған сен үшін баласын бағып атқан бір ене бар құда қаласа. Ал енді өзіңізге келген кімдің аты несі? Менің аты не? Азималының, Тағарағы Азималының Қырғызстандағы аты несі шалуда да. Так, мені көріп отыр бұлар. Alo, здрасте. Қандайсыздар, жақсылар ба? Жақсы, рахмат. Тойыңыздар құтты болсын. Çoğuna o nevereniz үйленіп biz мәзze қылып отырмыз Москвада. Söyley vereyim. Сөйлеңіз, қалай тілек? Uruk tuğanlar, toylarlar kutlu olsun. Daima şunday toylarda жүре бересің hemen. Azit menen gelin bulanın öpür, bozun olsun, et soğuğu жақсы olsun. Karmaştan koltuğu, et bilbesi, gösterimizin gösterip koyup, daima жақсылықтар olsun. Mına öңсүктөр mına key. Kim tapışka yetim suçu. Ketten daima ömür olsun. Ömür menen ömür doyuyor. Oturganlar, turmuşka çıkmaganlar, turmuşka çıkmagan, yalanmaganlar, daima жақсылықтар болып жүре береді. Siz kimisi olsanız aytıp koyamız, tanıştırıp koyamız. Kim oluruz? Kamerada turmayız, kayıt veririz. Assalamualaikum, yaxshimisiz? Uruk tuğanlar, anaslar, sultanlar, yaşlılar, anaslarlar, kıçkılar, böyle. Kıçkılar. Yine mutlu olsun koymuş. Eski ulan kaçırık. Mına kişi kalmış mı? Tamam olsun, kış olsun, bağlı çakalım olsun. Karmaştan olur, bütün olsun. Et olsun. Ulu bağlarlar, aman ollar, kış ollar. Aman böyle madde. Aman. Rahmat aytkanыңыздар келсін. Elgecan baktığım olsun. Ömürler uzun olmalı, densolar çın olsun. Yetmiş devlet en beğendiğim palatalar. Yeni tilesine gelgileri geldim. Onlarla var oldular, toplumlukların aman eten oldular. O bayramın hak düştüğü hafta oldular, kendim oldular.
Кеңер кабыл келсин белгилер улуттук басып Айтқаныңыз келсін. Мінекей, бұл жақта, сіздер жақта той оқшайды ға, құда қаласа, айта беріңіз, кім дағы? Баланың апасы тұрбайсыз, сізі қандайсыз? Мұна балаңыз. Жабы келген қонақтар, барлығына ыстық салам. Шәкірге рахмат, Таншоғыға, Ұстайдың Раманғыға. Айтмалы келінім Нұрзада бақтылы болды. Қаңырқан болдағар тәуелікті болсын. Дайын бірдеріне жүрек қайып. Екіден бақтылы болды. Оққа қыл. Айтқаныңыз келсін айтқаныңыз. Мұнаке күйдіргілері қоша жанында. Қағдарларға да ыстық салам. Тәуелік. Yine kızınız okşaydı, o okşaşı sizge. Kızınız ne olan Nurbalar? Rahmat, aman bolunuzlar. Бар болуңуздар, бактылуу болуңуздар. Ул кыз эң улуу улуңуздар мынакей рестораныбызга актастыр конун жайып, бүгүнкү күндө баардык сиздердин жакындарыңыздарды чакырып той өткөрүп атат. Үйдө эң пулду көп тапкан ушу бала экен го, ака? Рахмат. Рахмат. Мынакей Азималы берегет не деген бактылуу инсансың. Өткөн заманда телефондан чалып куттуктап атат сени алтындай малатының. Эч качан дөңгөлөгү чөктүрүлбө. Бөлөгөл бөтөн жерде болсоң дагы мынакей телефон менен болсо дагы түндү-түндебей. Азыр саатыбыз канча болуп калса да ал жактагы бир түн бир уку. Уктабай баары чогулуп куттуктап коелу. Ак батабызды берип койду, ак батасын берген. Кудагыйна жалынды ыстык салам айткан бүгүнкү Азималы уулуңдардын ата-энесине кол чаап коюңуздар. Жакшылап шаңдырап отурыңуздар. Байкап атасыздар, акырында мен менен кошо силерден татып кетет да. Өтөп болуңуздар. Кызылдар түшүп калды же, кызылдар түшүп калды же секиндер. Эми антрактан кийин экинчи даам алдыңызга келип калды. Экинчи даамдын алкагында мен өзгөчө эки жамааттын тагалары жұрты жамаатына кептин кезегин бир ылайыктыр. Азималы уулубуздун тагалары жұрты жамаатына келип отурган Гүлгакы эжекебиз баштаган Алмазага, Нургазага жана Махаббат ишидер коштогон тагалары жұрты жамааты келиңиздер. Сөзүңүзгө чакырам. Hoş geldinizler tagalарды жұрты жамааты. Мынакей. Эр жигит бай болуп, тагасы эгерде май жесе деген кеп бар, а? Көрүп турам, кереметтей. Кепкадан байкап атам го, колдо бар экен, ака. Жаным ол, күчтүү. Дагы толук келдиңиздерби? Төрттөн калып келетесиздер. Улуусу ким? Ар бир жумуштун башын эркек мырза баштаган жакшы болот дейт, мен эркектердин улуусун сурап атам. Вот canım, mergen şeytan, geliniz. Assalamu alaikum tuğanlar, hoş gelipsiniz.
Mına bugünkü keçenin boyları, günökörleri, Azimalı, Nurzada, uzak safarga atlanan tazar kuda kalası. Safarga baysallı olsun. Abi yol tileyim. Tez oldu Allah. Gün boğaya kaldık içine. Kapağı gözleri önüm çıkmayla. Bizi başkaca söyledi ettiler. Önüm çıkmayla işte. Boğurup kaldık işte. Türkiye bayına işte. Yemin şu. Size diye soluk kalayım. Alınlarda bana bastı. Mal bassın. Yemin bayağı. Ben былтыр ошол жерде bir той өткүздүм эле да ошо эмеде чагам Азималы үкөм да үкө деп коймойм да ошол жерде ниети бар да ошол жерде отуруп кайсы столдо бир ошол жерде үйлөнсөм деген ошол жерде эле ошо ниетиңе жеттиң а мына бүгүн мына 1 жыл болуп турат кудай кааласа эми кудай кааласа дагы 1 жылдан кийин ушул жерде бешик той да кудай кааласа болобу ошондо Azıcık zaman düşünüyorum. Mankeç, hurmatlı konuklar, şu karmaşkan kollar tübülüktü olsun. Vatanın daim birlikte oldular, bir tuğanlarına mene barınar. Baktılı oldular. Şunu öyle barınarga, mankeç. Razımız gelip geliyor. Hurmat. Rahmat etmeniz gelsin. Geliniz abi. Assalomu alaykum. Mankeç barlar. Xudoylar, mehmonlar. Aziz. Ömürlük yoldaşım bilan qutlug bo'l. Olsun. Baxtli bo'l. Sog'lig'lar. Mına turmuş saparına baysallı olsun. Bala chaqalı bo'linglar. Ardayım şu ökönün kollar bir-birine üzüldü. Sağlıklarını suyuyor kalay. Hurmatlı konuklar, barlardan kutban geç, barlarga bala kızada çıkmama bek olsun, ömrüңөр uzun bolsun. Ne dileyim şu daima yüzüңөрдөн жылуулук кетпесин, жаркырап жүрө бергиле, жакшы маанайда алдыңарды бала басып, артыңарды мал басып, ошо жора жолдошторуңардын араңарда жүзүңөр жарык болсун, Алланын базарында, бакыттын базарында, Алланын назарында жүрө бергиле дайыма. Жүзүңөрдөн күлкү кетпесин. Ушундай бүгүнкү сүйүү, бүгүнкү кандай бактылуу күндөрүңөр өтүп атыр азыр. Ушулар өмүргө түбөлүктүү болсун. Дайыма. Ар дайым ушинтип күлүп жайнап жүрө бергиле. Rahmat etmeniz gelsin. Emin değiliz. Baktır buraya ekleş. Baş koşkan ekleş. Karmaşkan konular üzülmesin. Baskan cümleler baysalda olsun diye bunlar ayetip atan. Ben kaytalap koydum bunları. Müzika mayasını çağırsanız barıp delikleri tapşırıp tübeye geçte kalınca sürekli çıkardan bay mısın gidelim. Kudağımızın Kayıcısı Talmira ejekemiz başlagan Nuzada kızımızın Azamat Canazbek attı tağaları koştuğun çaman söz güzeli geldiğinizde. İyilep gelirse sizin öyle. Ana, oy. Biraz aldırak sütmenizlerinden keyin. Ağalardan başlayız. Uluğusu kim ağalarımızdan? Canım assalda olalım. Qanday siz keliniz?
Assalamu alaikum. 2 yaş baktulu oldular. Baktulu oldular. Rusça da açıyor. Rusça çiçek grup açıyor. Assalamu alaikum. Бүгүнкү жаштык күндүн күбөлөрү. Айбека Артышкан. Жайылса бүгүн кызымды тыныч жолуна узатып, беба болсо, бекерден соң сизге силердин кайсы тарбияга узатып, Азимова сага бисин кыз аманат. Құдай бұйырса, şu бүгінгі күн қандай қылып тапшырсақ, ушул бактылуу күнүңөр түбөлүктүү болсун. Алла кырса 2 күнүн бактылуу насип болсун. Келгендердин баарына эл соолук, иштегендерге ийгилик. Урматтуу коноктор, бүгүн ушундай 2 жаш бактылуу болсун. Geleceğe yeni olsun. Adımızın kayırımlığı. En aldık kesinlikle adım olsun. Samurlar mı konuşuyorsun? Ödülüde samurlar si, urmak, terbiye, şu adımın evde çakçan vermesin daima. Senden olan daima jakşmıydı gelip şu senin çenlerde çık. Baklı, jakşı günlerde yürüdü. Я желаю счастья, любви в этом жизни. Браво, аплодисменты, дорогие друзья. Который получил команду. Как вы сказали, пусть будет любовь вашей долга, да? Правильно, языке. Ким бар кейинки? Келгенче. Садаватта точно сиз иштейт окшойсуз, да? Бай аял ушул экен, а? Точно. Урматтуу шунактын көйлөрү, бала, кыз бактылуу болуңуздар, баштаган жолуңуздар акып болсун. Дайым бактылуу болуп, бала чакалуу болгула дегенге дайым сыймамын болот. Негизи бактылуу болуп, жайнап жүргөн. Туура кыласыз. Бияк шеф болобу? Ошо шефтин аркасынан тилге туткан сага аны байкап койдум. Келиң ага сүйлөбүз. Азима, Нурзада, кармашкан колуңар бекен болсун. Кудайым өмүрүңөр узун болсун. Эч качан ажырабагыла. Нурзада козу, Аймалы Гүлова, Бактылова, Айымбек Чоңтабова, өмүрүңөр узун болсун. Кайдайым чими максат жездемди, Кудайларды сыйлаган жаштардан болгула. Аларды бабасын, акмадын албасын. Дайым ушинтип бакташтар кондо. Başımız birikip, toylordu, buyursa 5 toydu, ötkörüp, niyet verildi. Rahmat, 3 yaşlı baktığınızda. Oh, geliniz. Söyledi mi? Daha bir, konuşta çıkan da bilip söylüyorken bir gazap olup bağlı, da geliniz. Бактылуу болуп, кармашкан колуна чыкка, сүйлөсүн, арада чакалуу. Ошо 2 жакты тең караган үлгүлүү семьялардан болгула. Эмки жыл Кудайым буйруса Бешиктеге келели. Ошо жерде отурган ушу тоого бирөө келген коноктор, кош келипсиздер, сиздерге дагы алыскы жолдо жүрөбүз, алыскы мамлекетте жүрөбүз, башка мамлекетте. Баарыңыздарга ден соолук, өмүр, ишиңиздерге ийгилик, аман эсен Кыргызстанга, өз эл, өз жерибиз, өз суубузга, өз тузубузга баргыла. Ошого насип этсин, Аллахым. Ошо баарыңыздарга бекем ден соолук. Наконец-то istediniz beni, молодец. Meni istegen bir ayım oldu, bir kol çabuk olacak.
Молодец. Мени иштесем мен эмнеге приз бербейм? Кол чапыңыздар мене, кол чапыңыздар. Жана кызыңыз утуп кеткен дагы бирөө утуп кетти. Аяктан эртеп бөлүшө аласыздар эми. Самады багны. Калгандар айтты калат элек. Келиңиз жанагы музыканы коштосунда 2 жашты куттуктаңыздар, түбөлүк эсте калчу сүрөткө түшүңүздөр. Той иеси куттуктаңыздар сөзсүздү келиңиз. Келиңиз алдыраак келип бериңиз айтайынчы. Бирок бийлин алдына айтайын, кайсыл куруп биринчи чыкса, жоролордун атынан акчалай сыйлык барабайт туугандар. 5000 орус доллары. Баарыбыз чоң бийлениңиздер. Кайсыл куруп ортого чыгат экен? Кеттик маэстро. Баарыбыз бийлейбиз. Ортого кеттик. Ой, кудайым сапмегиле жоролор. Кеттик.
Yağmur yağsa yollarda, aşkımda. Canze, 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 meri sarkı masti masti divana. Canze, 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 canze. Bugünden başlap o bere turgan jak başka jakta. Ошого берип тура бересиң акча. Тапканың алып келеді мында каласа. Ай, жашы мынаныкы. Аягы жап жашы кыш болсо дагы. Тура каласалар айтыңдар. Азыр конкурс уюштурайын деп атам кадамдар. Конкурска чейин мен дагы бир жамаатты чакырып алайынчы. Сөз кезегине алтындай болгон бүгүнкү күндөгү Azimалы угулубуздун алтындай болгон Аяш акеси бүгүн келип отурат кадырмандар. Бөлөгөн бүтүн жерде жалпы оптом Аяш акенин атынан келип отурган Адыл Мырза жана Акмарал айымды мен сөз кезегине чакырдым. Бар да. Адыл Мырза жана Акмарал айым келиңиздер. Аяш акенин атынан чыгып отурат. Аяш акелерге отургез канчанчы жыл болосуз? 98. 98. Бирөө жетпей калып турбу? 99га делибизең, Рахмат, аман болуңуздар мынакей. Аяш уулдар, Аяш укулар. Аяш акеси бар мен бай. Ким эле? Байдөлөт деген барбы ошол жерде? Бар. Эшикте жүрүп, звонок этип келет деп бир бала кылып чакырып берди. Ана, чакыргыла деп суроо. Жигиттерде бирөө чакырып берип койсоң да, кел. Sen bari boluşsun, Байдөлөт ка десең келет. Ага чейин калып айтыптыр, келиңиздер, баштайбыз. Ассаламу алейкум, урматтуу алыстан келген, жакындан келген коноктор, бардыгыңыздарга Алла ыраазы болсун, ушунчалык Азималы жана келинди сыйлап келген коноктор. Бардыгыңыздарды бүгүнкү келген кадамдарыңыздарга гүл бассын. Ушу 2 жаш бактылуу болсун. Карамашкан колдор эч качан үзүлбөсүн. Түбөлүктүү бактылуу болсун. Бул дүйнөдө жалган дүйнөдө бактылуу болсун, аркы дүйнөдө бактылуу болсун. Эмки ушул малда, ушу келген коноктор жана Кыргызстандагы чоң энеси, ата апасы бардыгы калап тилек айтканда ошолор менен насип кылып, күзүндө чоң той беребиз да. Ошо чоң тоюнда ушу жерге келген коноктор бардыгыңыздар ошол жерде да күбө болуп, чоң тойлордо жакшылыгында ана келип жүрө бериңиздер. Рахмат, чоң. Бүгүн бирөө болон Аяш акелерди турбайсыңар. Халыкка айтылды Аяш акелер. Аяш акелердин атынан ушул максаты тараптын атынан кылып деп айтылды. Айтып коесуңуз, кел. Дагы бир жолу ассаламу алейкум, урматтуу коноктор. Баарыңыздар кош келипсиздер. Азималы Нурзада 2 дүйнө бактылуу болула, көп жашагыла, өмүргө узун болсун, ден соолугуңар чың болсун. Кармашкан колуңар түгөрүк болсун. Баскан кадамыңардан ырыскы, жолуңар байсалдуу болсун. Дагы бир жол бактылуу болуңар. Эл кызыгып да, кызганып да караган үлгүлүү үй бүлөлөрдөн болула. Кармашкан колдоруңуз үзүлбөсүн. Кыска, ностра, короткая, ясно. Siz Aslı'nın kızı mı usta? Özgün'ün kızlarına okşuşup gittik ha? Deyit mi? Ömürlük canı. Aytalan kalıplıklar kalıbasın kanalları 2 yaşlı bulduklarımızdan tübölük istiqatı sürüt konuşuyoruz. Gel güzel 2 yaş. 570 oyaktan yürü vakti oluyor.
Ya tört çetmeyiz bu da kalır. Ne kadar Kia diyorlar var mı? Jigitlerden ушул агабыз болбойт да, жаштар жок. Агабыз чакырып эле. Либоңдар карымыздан чыгып эле. Конкурска. Не oldu diyeceksiniz? Başka oturuyoruz. Desek koyuyoruz. Sporda bayramın olmana gerek olsa. Oyunun şartı jönөкөй ama. Ырдабайсыз, алыңыз, ырдабайсыз, бийлебейсиз, чуркабайсыз. Все, болды. Просто обжимание. Служба барасың? Барбарсың? Барбарсың? Мына служба кылгандар билет ошону. Сиз барбаңыз, обязательно турабы? Қой, службаға барасыңар, куртканы чешкенге тура келет. Қачап, қолда тұрыңыздар. Құда тарап бәрібір, Bismillah. Nurun deten kılın. Kettik. 1, 2 yıldırak. 3, bekleyin verin. 4, 5, 6, ayttım, 6. Kolçağı koymuzlar. 6. Ketpeyip durun ama. Baka gelin, ketpeyip durun. Koşuna. 2 variant var. Koldan keltiriş gerek, kolumuza 2000 rubl veriş gerek. Наличие айтып қой. Давай. Қолчаға бола. Менің қолым алып өргенім қойғанда. Қолчаға. Қолдықтан olmasаңыз болады. Көрдің бі? Lexus 470 кетті ойындан. 5 жетті, пока 6. Бұнағы 2000 рубльді жүлесіңер бі? Kadın ortamış. Ay canım sana oraya. Tamadanın, ofitsiantlardan, muzikantlardan, bugünkü komandan aklına sana. Kolçağımız Adem'in kutulup gitti mi? Uşak atışıyoruz ya, ana. Beresin mi sen, bilesin mi? Kim ki? Uludağ tüketim tavız. Altıda kılıp koydu aytıp koydu. Altıdan aşın gözün ağa bu şeyler atayla 30 koydu teverişi mümkün. Demek dayarız kettik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kolçağımıza 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, düş. 20, 21, Oy bana kadar 21 fotoğrafımda. Красавчик, молодец. Canım adam, ne olsun tutucu. Kulak alçakalı biri tutuyordu da konuşmak olmadı. Bana uyu bile cevap kuşu uyu bile gerek. Yiyeceğim biri tutup gitti. Çağlı biri tutup gitti. Vay ne diye kuşlar. Olacağımızda. Şu kaça oldu? 21. Koy. Kim aytты 23 aytты? Ortada sınavay koğanım düşpey koydu. Sizin kaynınız bana okşaydı ha? Hop şıkançı oldu. 21 sanada. 21 sanadım. Bismillahirrahmanirrahim. Ondan bizler yaxşı mı? Kettik de boz. Men dayarlığınızı başlayabiliriz. Bakkalaşka kulaş gerek, самое главное. Все. 1, 2, 3, 4, 5, 6, fotoğraflar, 7, 8, 9, 10,
11, 12, kardeş koca oğlan, 13, 14, 15, Ulan 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24, yeter, koca oğlan, 24. Sen şunday bana candan verip durça. Ha oyundan çekletildin mi İngilizce? Otur sen, otur. Otur. Çoğunla oturup paraptayım ya. Otur. Bayağı da yeni konum buraya uğutak 5.000 bir tane bölüyorsunlar. Ha bari orası bir yana geçsin. Ya uzun adamınız. Abcıma ne desekanın görgözün görgü? Ha? Bismillahirrahmanirrahim. Kaç oldu? 24. Dostumda koldan gelişince sen dayaksın da nene kırıp atarsın? Dakik taşı değil mi? Okşaş böyle. Bir. İyi. Koça ablamız var. Bir. Daha bir görevim promededim. Olmadı var. Çoruları caşta kaymanlar. Gelecek ederler adına kolu çarpağımız da. Atınız kim oldu da? Abdullah Sağavuz'dan $5.000. Çorular kolu çarpağımlar. Dostlar jayemeden abi kola çıkıldı da duşuna da bir kokusunu koymaysan alıp götürdün. Alıp götürdün yolu var ha. Kol çarpağımız. Bugün daha bir güzel otası var. Kalasam mı şunu koyup ben? Kalasam dostlar koyup koy. Dostlar kapı yolu koyup isteyip durgan olsa kalpakçan jigit oturada o koyursan ömür boyu esinden çıkarmayın. Егерде o balaga belgin gelip yatsa, kişide karpatsa toy bitkenden olar östürse ekin çıkarıp alады. Kol çarpamızlar jigitlerge. Үйді деп жүргенсіздер, сіздерден aynı zamanda көрөтөбүз, паяқап, кызын десен ағынан қош қойып, тұрпадыр қол çarpamız қатыс болады. Ölüm için yüksekte ölüm. Mınake uşul hırsaptar uşul kızlarına Samara kızınızdan çağırın. Bir kol çarpamızı hemen tutacağız. Kol çarpamızdan çıktıklar her şu an saçımızda. Samara hoş geldin. Ben dostlarımla klaslaşlar beni çıkarınca dedim ki var. Sekte anlamda жақсылықта өзіңнің чоң ордың бар. Себебі сен бөлө жамандықтың атынан келіп отырасың. Әлбетте әрбір инсанда бөлелер көп болады, бірақ жалғыз келген саған кезегін бермей қойсаң, ертең маған күнә болады. Қатырақ қол чамыңыздар ағайындар. Қабыл бересің. Жүректі болған мәселе айтып екен. Hoş geldiniz, ulu hurmatlı konuklar. Gelip berdiğinizge çok rahmat. Aysimalı, Nurzada, Kuşboğan bek bolsun. Ardayım densoqda ola, işletmelerge iyilik. Көп balanın ola. Turmuşqa çıqaraysın. Үйленмегендер бар ма? Силерді айтпаймын. Құда тараптан бойдақтар бар ма силерде? Кереметте ақшының қызы қайын туғандар. Қызы дейді, болдың мектепте президенттан тазалық сектор премьер-министр деп қойдық, қайсынысы болдың? Ұмытып қалдым. Қайсы мектепте оқығанын білесің самырдауны? Тұттықтап, қолымнан қат осығып, белегімді бетаға суреттеп жүріп, түбелегесті қалып жүріп. Келіңіздер фотографтар. Ең чоң
ekan agam tuğanlar. Kol çalıp koyunuzlar. Kış geledi aka. Oy oy sweetshot. Oy malades. Kol çalıp koyunuzlar. Üyeliğinden zor ekan ha. Ahırında kiyini başladım. Sen giyin ha. Dostlar ahırın kalpağın yüzü başladı. Neden klaslaşın? Sweetshot yüzü başladı. Hazır birazdan gün kışkı cevap kalsa çıkıyor gözüm. Kışkı gücüm ketmedim. Kalabız kalır. Bardı kıza. Ana bar neyse daha bir cemaatı çakıram. Özgürçü Ayday Ejekeviz'in klastaşları cemaatı takırağı. Bugünkü kızımız Nurzada'nın Ayaşeneleri cemaatı. Gelingizler. Nargiza Ejekeviz'i çakırıp olayım. Bir Ejekeviz var. Жалғыз klaslar Ayaşenelerin adına gelgen. Muzganın başlığında çakırıp olan Nargiza Ejekeviz'i kol çalıp koyunuzlar. Çeteleşip çıktınızlar. Moskvada ekimiz sarılıq şuysa dostlardan. Siz qayсы жақтың қызы olасыз? Ақсау. Классташы емессіздер? Классташтар. Москваға қанша жыл келгеніңізге? Бері келіңіздер, жебе бері келіңіздер. Қанша жыл болды, ашығын айтың. 4-5 жылды көйлі деп. Сізге қанша жыл болды? 6 ай болды. Çaptanın bunu öyle kolçana koyuyorlar beni. Patravutluğa çıkmatas kısamız kadar ofisyalli toşka jayaşkan emesiz. Malatsınlar. Bunu kıyı ola jayaşkan olsaydı, dedi koy düzde oluyor ya. Turağılas, rahmat. Tarz etkenin var tamaşa elbette bağırız. Bölögel böte jeti Moskvada. Jetılgan jeribisi jamap, sınıp kalan jeribisi bütüel dep kele oturağız. Oyunu ondan gelgen joksa, jigittere söz türde. Geyülörün armanlarım nake koyduk jigitler. 470 bin 570 bin деген жандар бар айтқандар. Кейбіреулері бар топ жоғалтып атынеме оор жүк келтірбей тұрмыш сапар жолын аттанғанда өзім дағы топтайын деп үйленейін деген жақсы ниеттері бар. Мен тура айтып қойдым оқшайтын үшін деді, қол жауабыңыздар айтқандар. Ал сіздікі гражданство Россия оқшайды. Қырғызда болып жүре аламыз. Келіңіз, қалат тілек. Құтманды пұшақ кетіңіздер менен. Урматтуу кудалар, кудагыйлар, коноктор, бүгүнкү жакшылыктын көкөрлөрү, досу, Айдай, ушу күйөө бала болсун. Кудалар 1000 жылдык кудалардан болдула, сырдашкан кудалардан болдула. Сезип турам, наракты карап ыйлап, беракты карап күлүп, каарынан кайышып, ушундай ичиң ачышып турат. Аяш апамдын биринчи жакшылыгыңар мындан ары көп жакшылыктарды кыздарды узаткыла, балдарды үйлөгүлө. Ошо Нурзада алтыным бактылуу бол, кармашкан колуңар төбөлүктүү болсун. Ошо ар дайым эки тарапка тең жакшы караган жаштардан болгула. Айтқаныңыз келсін. Ең негізгі жашоодо керектүү нерселерди айттыңыз. Айтылган кылып эле кабыл болсун. Белектердин урugу, конверттин ичиндеги урugу. Конверттин сырты жука, бирок эже ичинде эки тапука. Келиңиздер. Капчырабыз сүрөткө түшөбүз, фотографтар сөймөйдү коесуздар. Кимден баштайбыз? Достордон баштайбызбы? Ном кайкап калды уже. Сөймөйдү коебуз. Ылдый болуп коебуз. Колду аркага алабыз. 5 жолу оңго айландырам. Түз барып, досуңду пешенесине сүйүп койсоң, всё. Болду. Жетсең болду. Жетсең $4000 силерге караштуу болушу мүмкүн. Кеттик. Жок, кеттик. Мен айтканыма көнүш керек бүгүн. Раис, мен бисмилла. Кол чалып туруңуздар, достор. Кула берет, 3 4 Кетти. Кол чалып Ага 4 жолу 5 жолу кылдым. Сиздерге 5-10 жолу болот. Той ошолор 10 жол, колду аркага алабыз.
жүм қолдан келсе көзсіз жүм алып өзіңіз жақсы болады. Кеттік. 1. Қол жағып тұрыңыздар. 2. 3. 4. Tez. 4. Daha еще 6 var ha. 5. Tez. 6. Еще. 3 kaldı. Bunu hemen. Başaran git. Başmayalım gelip koyalım. Eko ses namı ama onlar da yoğuracak üniversitede. Canım gittik. Bismillah gittik. 10 akan. 1. Test. 2. Yıldırak bulunuz. 3. Yıldırak. 4. 5. Gitti. Hey. Evet, çesni glava diyorum ha. 10 jola, toy yesi o, bol çarpımızlar, 10 jola. İğnin eri üylerine dat. Bir tuvan inin eri mi? Göz tücümüz. İğnin eri üçün dakansa ömürde. 1. 2. Tezra. 3. 4. Kolca oturumuzdan. 5. 6. Test. 7. 3 oldu. Test. Hızlıca. 8. Tezra. 9. Tamam. Gitti öyle. Gitti. Атеңер сыйлаған жаштырған болла үй болған жалпы қонақтар сіздердің дағы досыңыздың тойына жақсылығына келіп бергеніңерге сіздерге да разычылық рахмат жалпы келіп берген қарамыңарға разы болла рахмат бақтылы болла досым қармашқан болла үйнет бөлікті болсын. Hay barakende. Dostlarıma fatıra kol çabağımıza kadar otur. Din gibi otur. Gel şimdi. Assalamu alaikum. Bırak. Eşkülünüzü bir hafta için zaman ettin mi? Yok. Öyle. Bizi bağırız. Biz ayrılmışsın ki. Az bizi karakter tutuyorum. Bırak. Bizge bir ortak sözü. Azimon dozuz biz. Uzana ayaşıyoruz mu bizim? Ayaşıyoruz. Tuğanlar. Aşkı kontrol arkadaş. Bir kol çabağımıza dostlar gel oturun. Sağlık seviyeden böyle. Hadi. О, барыз қызматта болса екен. Тұрамыз. Барыз қызматта болсын. Бірақ шу достарымыздың арасындашы кім біліпті? Азималы мен Ұрзада ушул жерде бүгін тойы бар екен. Ешкім білген емес. Барыз қызматта болсын. Жыны адам болсын, барыз қызматта болсын. Барыз қалау тілек айтып отырмыз. Шу досымның бақытты үшін барын ешін ұстап беріп отырмыз. Аз болсақ дағына біз негізі 30 боламыз. Біз екі мектеп берміз. Екі мектеп біріккенде 35 боламыз. 35 боламыз şu жерде барыз достар. Достардың арасында барыз біз білміз. Бірақ не дошу biz dostlar sürüylü desek ең алып кетені бөлесі, туғаны, Самара бұл бізді мектепте оқыған. Арқы мектепте оқыған да. Шул келіп шықса, işte Қырғызда бар ғой. Жеп кетеді да. Шул екі жашқа бір баяғындай шын тілден бірдеке қылайын деген нәрсе жоқ та. 15 минутқа şu dostları, ушул біз қалғандар мейлі
окуган мына ушул балдарды. Браво, Колчак. Эч ким эчтеке теңгере албайт. Оған біз оққан достарымыз ушулар алдыктар. Bunu nereye geçertmiş gitti? Hayır. Şu dostlarımın adından, özümün adından, Azimalı, Nurzada sizlerge ardayım bактылуулук, бирге бактылуулук каалайбыз. Баарыбыз каалап атабыз. Ал элде, бул элде баарыбыз каалап атабыз. Бирок ошого дагы 100 эмес, 200% менин кошулат. Бактылуу эле каалайбыз, башка иштеген кереги жок. Болду. Башка иштеген. Азыр баарыбыз Москвадабыз. Нерде нары бери карабай, жакшы отурабы, эс алалы. Бүгүн мына ушунун урматына бизге повод да. Конкретно айтып коеюн. Повод. Нормально эс алып, ушу досумдун атына мына Эралы акези урматына эс алалы кетели. Рахмат сиздерге, баарын жеткиздиңер. жалған үйден, тым үйден артын үйден böyle iki dünya bakıp kalayım size. Жашты құттықтаңыздар, суретке түшіңіздер, андан кейін ыстық аш келіп қалды. Келіңіздер. Келіңіздер. Eski üçün barına da çarşaf çalarına. Aydayıcı cana Azizbek Taykesi Nurzada kızımızın gelip benimizler toyumuzun başına çıkan insanlara. Azizbek'in olsaydı da gelip benimizler Azizbek'e. Sizleri çakırganın sebebi bugünkü toy eder. Katары төрөсүн көргөн кудагыдар, катары кадырлуу коноктору. Келген кадырлуу конокторго алтындай болгон убактысына, сиздердин жакшылыгыга бөлүп келген убактысына, баскан жолуна кадамына ырашып билдириңиздер. Андан кийин баарыбыздын башыбызды бириктирген бир ниет, 2 жашка турмуш сапар жолуна кол кармашып кетип аткан соң ак батаны тилип алам деген чоң ниетибиз бар кадырлуу. Бүгүнкү той ээси катары Эралы агабызга микрофонду сунайын, келиңиз. Ыраазычылык сөз. Урматтуу коноктор, келгениңерге чоң рахмат. Аллах ыраазы болгон болсун. Урматтуу үлкөм, келиним, эки дүйнө бактылуу болгула. Силерге кааларым узун өмүр, чын ден соолук, бакубат жашоо, ийгилик каалайм жумуштарыңарга. Ден соолугуңарды карап, ден соолукта жүрө бергиле. Кудай кааласа, эмки жылы ушул маалда буйруса 5 тоюңарды өткөзөлү. Баардык тоюңарды бирге өткөзөлү. Урматтуу коноктор, силерге дагы чоң рахмат келип бергениңерге. Алла разы болсун. Баардыгыңарга ыраазымын. Üçüncü stol bir kol çağып koymazlar, rahatsızlık bildiriyorlar. Aytkan. Tarqatmaytırlar da aytkan. Bularыңызды. Ақтастырғаннан есі болған алтындай болған Азималы ұлыбыздың жеңесі Чачык эжекебизге кеткен кезең менен келиңиз. Урматтуу коноктор, келип берген кадамыңыздарга ыраазы болуңуздар. Биз сиздерге ыраазыбыз. Чоң рахмат. Ушундай бир жакшылыкта жолугуп атабыз. Ар дайым ушундай жакшылыктарда жолугуп жүрөлү. Буйруса, аузунду болуп сүйүнүп, кубанып отурам, толкунданып атам. Мындай нерселерге да биринчи жолу катышып атам. Бактылуу болгула, сүйүүгө эч качан өчпөсүн, түгөнбөсүн. Бул жашоодо ар дайым бири-бириңерди колдоп, коргоп, жакшылыкта, жамандыкта бири-бириңерге башыңарды жөлөп, ар дайым бактылуу болуп жүрө бергиле. Аллахым силерге көп узатпай, бул жылдан кийинки жылданбы наристе жытынчыктатсын. Белегиңиz бар бәлі? Жұқсын деп атат, қол жағы қоңыздар әмән тоғында. Көшінде салып бар ма? Жұқсын деп атат.
ушул маалына келгенде өлкөнүн татын аппараттары сиздики негизи жакшы нерсе. Ал төрүстүн көркү болгон келиңиз агасы. Сизден дагы ырасы сөз кезеген алалы. Андан кийин кызыбыздын алдында болгон энесинен сөйлөйт болобуз. Келиңиз. Hurmatli konoktор, rahmat şu kelgenlerge, kelgen kadamlarga razı oldular. 2 yaş vakti olsun. Densolukta, tırçılıkta, türlü ata-enelerdi sıylagan, hurmattagan, kadınlı üyülerde oldular. Rahmat Asbek Al mınakay бүгүнкү күндөгү Нурзада кызыбызды бапестеп багып чоңойтуп алган пландан ушул күнү турмуш сапар жолунда колунан узатып аткан алтындай болгон эне айда эжекеге берейин деп келиңиз. Башында анча башкача нерсе азыр кызарып чырайлуу болуп калды буга карап. Эми сүйлөп алсаңыз керек, баардык элге ыраазычылык сөзүңүздү айтыңыз. Келиңиз. Калчаға қойыңыздар, сөйлеп кетті қадырмаңыздар. 9 ай бойы көтеріп, ағайын туғандар түнді-түндөй, күнді-күнделей ағайын туғандар тарбиялап, мынакей мейнетті қылып ағайын туғандар оқытып, чоқытып, мынакей шәпелі біреудің қолына қызын беріп қойшоң отырмайды қадырмаңыздар. Қолчаға қойыңыздар мынакей. Сиздерді қарап, жылмайып, о, дуал жақты қарап, жанатан бері үйінде батқан енекеге жүршіл болады қадырмаңыздар. Ептеп барып пейішке малып күлдірем, онда теле болмайды келіңіз. Айтайын дегенім еже, айда еже, қызыңыз жақшы жерге түсті. Сашетіңіз екен болмышым жаңа. Оңай еле, тәс-тәс тауып тұраса бұлда қаласа. Болды да, бір ұқты баланы жақшылап. Кел. Sizlerge rahmat. Şu Aqtastokdan jaygan Чачкай sağa, Eralı sağa razıçılık bildirem çın жүрөктөн. Ата-энелер Кыргызстанда озодагына эми Кудай кааласа Кыргызстанга барганда мында да чоң той беребиз деген жакшы тилектебиз. Анда көптөр болот. Мен кандай түшүнүп отурганын билбейм, бирок мен өзүм жалгыз биякта, атасы Кыргызстанда, булардын ата-энеси Кыргызстанда болуп, мен ичим атышып турат, бирок чындыгы ушу той Кыргызстанда болгондо деп атасы өз кызын, өз калтасын берип узатканда үйдөн деп шартка байланыштуу ушундай болуп калды. Бактылуу болгула. Азмалы, сен күйөө балам эмес, баламдай кабыл алган болсуң. Кызымы ыйлатпай, жакшы жубай кылып ал. Кызым сага аманат. Kızım sen de Azimali'nin jakasını kirletpey, jakşı, akçılıkta gelin bol kızım. Suday, sinip, tuştay kat. Oşlarını sözün söylep, biz oluşlar menle baktılı bol kızım. Bu deyimi sen bizden sözlü söylep öyle olmasın. Oşun artık bacaklarının sözü söylep, oşun oyunları da dersin. Siz baktılı bollar. Nağın seni mına ağayım tuğanlar, gördüğünüz gibi men kişi bir cuma burunku toyda uqtum ele enesi aytты kızına. Bugünden başlap sen menin үй билем қатарына кирбейсиң dedi. Келе турган болсоң кадырлыгына кол үйүмө келсең, күйөө бала менен ээрчип келбесең бутуңду сындырам dedi го. Ойлоп көрсөң калуу тилектердин баардыгы эң күчтүүсү ошол экен агай тоңдар. Алтыңар эжекем айтып атат, мынакей ошолордун үй билесиң, ошолордун ырын-ырда dedi Кудай кааласа. Ошолордун салты менен жаша dedi. Кыскасын айтканда эже, оту менен кирип, күлү менен Чыксын. Мынакей кол чаап коюңуздар агай тоңдар. Бул эжең менен күндө кыйкырышып кырылышчы деген эми ким менен кырылышасың эми? Айтып кетем ошону, анан кийин бата тартабыз кел. Азыр менде бозума сөз алышты билбей турам. Бактылуу болгула. Главное
Eng quvonchli baxtli bo'lsinlar deb qo'ymoqda. O'lchab qo'ymoqlar aytmoqda. Mına qadam o'tirgan qadam o'tir sizlarga rasini qaytgan to'y esi, jana to'y uchun go'r bo'lgan xudolar naki barliqlarga rasul so'zni aytdi. Geptin gezeги 2 yoshga Aqpatani tilov gezeги keldi. Aramızdagi eng ulug' mirza kim bo'ldi ekan men tavalayman. Kim aramizda eng ulug' mirza? Almash jezda qaydasiz? Keling Almash jezda. Hiç yani, narcaqta oturali ile otasqo menen 5 bitir. Mına ağa, bugünkü 4000 görkünde en ulusu sizikes. Sizden Aqpat alabız. Barına jayda taymalakandı. Keliniz. Активирчу. Поддержка. Поддерживаешь. Я не вижу. Поддерживаешь? Как ты поддерживаешь? Ты что стоишь? Алпановичу, ты что, блядь? Начинай. Начнем. Азику. Üçüncü adam mesleği olucu. Kuday tanımı da. Ağacı olsa olsun. Yok. Sen alacak kalsın. Kaçan bu. Sen bayağı cevaz birazcık. Kolay. İki günü baktım oluşuyor. Ne yaptın? Конечно, можно. Baktı oldu. Çok taqdirinin içersen abi. Taqdir yol. Kıynalış, kıstalış. Yol aslında. Yengmiş onu baktım tutuldu. Sonra tingiş kaldı. Yeng vardı. Победа zaten. Alakanlı çayımızda. 2 yaşta Aqpat'a dileyimiz. Alakanlı çayımızda Aqpat'tan sürdüresiz. Ötürülü birlikte Kuray'ın besin tilekli. Yaşlılara, Uluoğlu'la, İmamoğlu'la, Adayer'e Zibe'yi Adayer'e fiiller men Aqsaqal kız taraftan Aqsaqal men oğlan ne diyeyim Uluoğlu'la En negizli baskan yolunu başladı. Olup partılığınıza deyin. Niyetinizleri var. 2 yaş kama. 2 yaş baskan yolunu başladı olsun. Har başkan yolunu hiç kadar üzülmesin. 2 yaşlı turmuş sokak yolunu olsun. Baş başa olsun. Sevgiler son karmaşınızlar, durmuş safar yolunun atlarınızlar. Yetken kadam kılga razı bolunuzlar, jakşı barıp çay turunuzlar. Koro koylardı kılınızlar,
Moskvada ekensizler bilip kaldım. Именно Safir restoranında toy bulunuzlar. Biz sizler menен koştoşpayбыз. Kayradan, жақсылықтан көрüşкөнчө. Saq salamattan, аман esен болуңуздар. Жады күнүңүз той болуп